Nasan ka? Anya, Maray. Ay, naikat mo tindag iti nagpupuskaw ken nagaduapi kasma. Nasaya at matatanadlaw mo, Maray. Kaya't naasawan, pimintas ako. Adayem bagak apimintas ka. Di ko na naikatan dagiti pekas mau. Isu nga rod apimintas ako. Saan nga raw? Ipapilit mo kitdain. Saan ka apimintas piryaw? Wan angaw. Ay nasan kan ngagsaupay? No kasta, jak nga rod ibagbaga ti sekreto. No ape anay kadagiti pikas ko. Apay, damdamagak ayan no anya ti sekretaw. Ay, agawid ka malangan. Pumanaw ka dito tersina. Nya, inabog na ka ni kagawad kwa nang ijitersina na. Wain kwa raw, inabog nak akas lamanok. Kurang nalaangan ngay durumnak. Apay ngay, anya ti basol mo ken kwa na. Jak man amaw. Awan mo ti amok abasol ko kan kwa na. Uy, nagranggas mo ni kagawad kwa nang nukasta. Talagamot ngamin, anaranggas. Gagangay sa itibaak. Ayun anya. Awan mo't basol mo ken kwa na. Ngam inabog na ka. Ay, talaga naranggas. Apay, kaya nakatugaw ka mo't lagta ditan, tuyang. Apay, anya ti kayat mo nga ramidag. Itimplaan na ko na iti kapay. Si kantag timpla iti kapay. Itimplaan na kung saan. Wunan, itimplan kan. Mabitlan. Di nakpay lang amin itimplaan itay. Masapol pa lang agong ita. Ay, san kan ama itimplan? Tapay saan? Awan kapay, naibos. Anya. Kan ure asukar, awan gaya mo, naibos mo't lang. Ay, unay mo't daytan tuyan. Ay, awanin ba daw? San kan ama itimplaan iti kapay? Ingka gumatang Pangalaak nga iti gatang ka. Ikan na ka. Ay, ingka pala umutang. Ay, saan na kun apautangan ni Marikwanang? Tapay ngay. Nagapa kamay. Ay, unay ay. Kumporminto mo't nga mintingkap apain. Yak nga rod na lapdan tirik nak. Ay, kasanuitan ngay. Ay, problema manan. San kan angag kapkapay? Anya. Napudot langan adanong tinumaw. Waraw, kitaam ni Mari Tuyang. Jemot balasyo ti kalsada ti pagpagnaan na kagawad. Mabutang kanyak dayta. Inapam ka nung amin. Jak inapa, iso tinakaungay. Anya ngamin tinagapaan yu aya. Dayto'y pikas ko ide. Ipilit ko pimintasak. Ipilit na matasaan. Anya? Ay, kayat na lang uyawan ti rupak. Ay, nagsimpli mo talaga ayam abanag tinagapaan niyaw. Wan nga rod Day di ako marik Padpadakkalan nati isyo. Pana Marituyang. Ay, di talaang kapitan. Ay, nagputputot ti panahon magmagna ka. Isungarod nga urayak la masisirap di ta kalbo atok-tok mau. Yeah. Ay na, makapasisirap day tamuging mo, kapitan. Hey! Apa nagkatawa ka? Makapakatawa nga ron day ta kalbom, kapitan. Apay nalawa talagang ti kalbo ti tok-tok. Katuan na. Kababaitin Ay na, makasisirap day tamuging kan tok-tok mau, kapitan. Ano ay atibayan tiwik? Apay ayaan kay. Ay igatangan nakman itiwik ko. Ay, diyak amuno sa dino ti paggatangan iti way. Kun anuam ngamin aya. Ay, uyawan nak ni Marituyang nga makasisirap ka no ti tok-tok ko. Inuyaw na kamat ni Nana Tuyang. Ay, grabe. Mababain na kun arumor. Na. Kalding aw. Apay day ta kalding. Ay, alain tan ti lalat na. Da. Sa ison ti pagwigmaw, anggal. Ha!
panagkunak, nanginatiwig. Amok ngawan kwartam, iso aday talatan lalat ti kalding ti usarang. May kumanalain da ito impastor ko akalding ko, paray. Kalding mo ya. Wain, paray. Apay ngay adito isang wanan ti balay tinangi pastora. Kit, adugayam tiro dito'y paray. Ay, adaman-damagan. Anya day ta, paray. Puno ayaan na silang titok-tokaw. Kitwan mo't paray. Kita ma. Makasisirap. Wain, makasisira paray. Na, Kan limawa mo't atalagan ti panagkalbaw. padatan Ay, saan mo't paray? Inuyaw na pa ni Marituyang. Inuyaw na kaya. Inuyaw na dayto'y kalbok. Ay na, kastana ni tuyang ko paray. Ah. Nauyaw, ang awan mo ti magapgapwanan na. Basta ti kayat na lang nga ramidan ni tibiyag na. Aguy uyaw nga aguy uyaw. Ganon? Ganon nga paray. Awisin kan sa nga kape iji balay. Ay kitwin na paray. Ala, kaldeng. Ito'y kapay laing. Tay, nakman makikapay ka ni parinteng. Ay, una yan na nagmayat na gigop itiniti makapay, paray. Ay la, Kita ka lang ay may dito'y balay anak kape. kasanaw, di mo ngamin iyaw awis kanyak, paray. At dagayam kape manaimas. Ay, ado ati kape. Asukar nga. Oo. Ay, mabalinti dumawat, paray. Anya? Naibos nga minan ti asukar mi kanituyang ko, paray. Sige. I will give you. Ay, agyaman pare Kape ka kastoy kapta. Ay, pare, mangibati ka mo't Sige. Ay, nabampanugak. Nagkapamaya, apaya na banbannog ka. Napanak man ijay ayan dagiti ko kumaray. Ay, sinayang mo man ti oras mo, anapan nakikaaruba, tuyang. Awan mo't nga ro ti maganap mo. Ay, gayam. Nakitam ni Kapitan. Apay ni Kapitan, Makapasisirap ngamin di kalbuna. dayta ti paglaingam, tuyang. Ti agoy uyaw, iti pada matao. Nay, pudno matipagbagat. Ay, di mo uyawan, di kumpari nga intay. Apay katasanan. Kuno nang tad iti kapita, kin asukar. Ay, kunak man no ginatang mo dagita. Pangalangay ti paggatang ka. Ayun, anya. Iswa di mo uyawan ni pare intay. Tapno mang tad tumanan, iti kape, kin asukar. Uray gayam si kakat inuyaw na ka ni Marituyang, Kapitan. Ewan. Inuyaw na ka talaga kagawan. Ay, nauyaw at talaga day di ako marik. Uyawunan sa amat amin atao dito'y kabildatan. Wan nga rod kung namatlan asino mo kapipintasan. Masangog tulag na kitain na. Apay, uyaw ang might, Kapitan. Ay bagbagaak Ay, naskan laang. Ngamen. No siya taguyaw. Ay, dakis no kapitan taguyaw. Pudno day ta, Kapitan. Ati kapitan. Iso ti mangiwanwan. Saan nga guyaw? Nanatuyang. Apay nga ije manan balasyo ti kalsada tinagnaam. Kasana makita nak ni Marijuana. Man ano ko mano makita na ka. Agungit nga raw. Inuyaw mo mo't nga main. Sa anak ana uyaw. Para. Ha? Nay. Nanatuyang. Apay apababaan pangatuan nakakitaan. Ay. Amo ko no apay asaan ka ang makaasawa. Ha? Naglaing kamutan no amaw? Iso asaan ka ang makaasawa. Gaputan nagnisip ka. Ay. Anya? Kan sugargar pa day tabong mang. Uyawan na kamutan. Nagkutong ka
Nakangis-ngisit ka. Sino nga iti mangayat iti kastalangam? Nagpada kayo, hindi ta tricycle mo nga glatlatay. Iso nga awan ti mayat nga aglugan. Hay! Naglamlamos kan. Puno ba te bagbagak? Pulong ka kini Uncle Kau. Padpada kayo iti langa. Huh? Kat tinagdumaan nyo laang kini Uncle Mau. Sugar-gar ti buhok Mau. Idinto ta isaw. Kat kalbaw. Makapasurun tayo dyan ba kayo? Nauyaw talaga. Kwarog! Apay ngagsangsangit ka. Kan, asino yung bagbagam anauyaw abakay? Hindi na natuyang. Inuyaw na ka? Unta ta. Kanya timbaganakin ka ngay. Sukargar ka no ti bukaw. Kanangisitak. Isungawan ti babae ang mangayat kanyak. Imbaga na daytakin ka? Unta ta. Nauyaw launay ni nanatuyang. Isungay nakipulong kini Uncle Kau. Ay, saan mo ngay pulpulong ni Nana Matuyang, Kwarog? Mapayasan. Bayamon, Shacktown ti mangibagakin kwa na. Mamangan mat no saan mo abagbagaan. Kat uyawin nak tumanan inton makita nak. Ay, saan? Ibagaktukin kwa na, asaan na kantoy uyawin ay. Talaga? Wen, Kwarog, pagbagaak ni Nanam Atuyang. Mari Kwanang, adda ka dito'y tersinam. Maray! Apay! Umayak ko maumutang, Maray. Umay ka umutang. Kalpasan na. Uyawan nak tumanan ni Tuyang Mau. Sa bali mo ni Tuyang ko, Maray. Sa bali akmay. Ay na. Iso ti ibaon mo nga umay umuutang. Tapno maibagak man kang kuha na ti sakit tinakam ko. Ay, aguray nga rod, Maray. Tay nakayabat. Makitam day ta nga aramid mo, Tuyang. Apay malain. Saanay, nagpautang ni Mari Kwanang. Gaputa inuyaw mo ka naw. Iso nga inka makisarita, Tuyang. Anya? Ha? Naglastugan ko namatlan asinaw. Dayta, ti maganab mo. Naglaing kanto nga guyaw. Nagadon, ti manggurgurakin ka. Adun aya. Kituwain, gurgurain da kan, pati ni Parinteng. Iso lang mo. Pati pa'y ni Kwarog. Dududu ah. Ni Mari Kwanang pa'y. Tal-tal lang. Ken, dagiti karuba tayaw, ngay inuyaw mo. Amin dito'y purok tayaw. Kagura da kan, Tuyang. Aya. Ay, di mo urayan nga uray sakit, gumurakin ka, Tuyang. Na, saan ka mo't nga uyawan ka? Apay kumaagumura ka kanya. Wain, ang kababain day tangar aramidem. Diyak kaya timapan iday ayan ni Mari Kwanang. Ha, namparak ko mangay. Mapan ka, win no saan? Ay, awanan ti sidam, no di ka mapan. Ayun anya. Iso ang mapan kan. Mari Kwanang. Maray. Nay, adda ka mat Marituyang. Apay, anyat naknakan mau ta imay ka dito'y tersenak. Kaano kanayon amag naka dita balasiw ti kalsada ta kagurgura nak. Ay namaray nagatidugan timbagam. Amukon! No apay nga adda ka manan. Umay nakman uyawanan. Nagpuskula talaga ti rupam. Ay na, umayak la ang damag. Aguyaw mo't asasawam. Agdamag ka laang ha? Anyat damagam. Apay ngay maray, nagpintas ka mo't tang. Kas kalaag tawin iti sweet 16. Never been kiss, never been touch. Ay, anya nga iti sikritong maray. Mabalin ama-amuan. Ay kwa, kanayon nak ngamin anak ka isang mare. Kan sa anak nga kuskusilap. Aya, Kan
sa anak ana uyaw, akasken ka. Ay, tuladin ka man mo't maray. Tapno pumintasak mo't akasken ka. Kain, tapno pautangan nak manan.